uyayazi le pain le ukukhulunga nababa makathanda namhlanje ngiyabhayiziseka ngazi thola ukuthi ngibhayiziswe ngabathi mokhona empilweni yami ngabazenzeki lento lezi Xolisa boyisa that's why ngifuna ukuthi ngibuye ngilungise izinto ezirong engizenzile I hope ukuthi uzokuthola uphumule enhlizweni yakho uwazi ukungixolela sibuye siribonde futhi mfethu please Tilo uche kahle kanti ufuna ukubona abantwana bakhe and ufuna ukulungisa abantwana ngiyababona so mina into bengisho umuntu omdala ngoba lo futhi akakhohlwa she azange asapota bana muthomo azange aba-maintain Qala hambe nalo baba lo ethame qoha mana kaphume egedini lami sorry uphume egedini lami phuma egedini lami ngoba ngizoza ngiphume la phuma egedini lami phuma ngisafuna ukubona emehlweni wami lami man very strange please niggas lami ngicela ngixolele tu hayi igazi abantwana ubazi lapha angithi wabashosisa abancane mbowazi ukuthi unani mbowazi ukuthi uplanele waba seshayile ilife lengaphansi phiwe ubaba wenu umtshelile wangibhalela wathi uthe makaqeda ukuthola imali nawe mayisisa ngayo uyazi athi ithe makaqeda ukuthola imali emsebenzini waqala wahlakanipha wathandana kwayezakala ukuthi ngaleyo process wagcina athole i-accident girlfriend lo next angeke uhlala ethame bophuma wait namanje sibhekwa abantu ngamakhamera kaphumile Komkhiphe thana ekazosithethela abantu. Makhamera. Athi ukufaka abafazi bakhe umama le labususe embhedeni. Thina singapha mesibancane asazi next asimazi nokuma. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And that's exactly about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting wasting but for let's subscribe to the video sa rona, le share the videos sa rona. Akere batho ba holo ke le share sa ko Instagram, TikTok, ke Lady Blue 080 #YesBaby. Ke go ba le lateleng ko Facebook, ke Lady Blue YesBaby. Batho ba holo ko pa le skebela le balang le promotion e ya ka ke etsa nga Pocket Broker. Ke go pa le making sure like kena ko yona, le tlo gona o ithutiso hantle ha o batla ba trader, o ba trader jwang and trading e bua kang ho etsala eng. Ho tseba jwang mohlomong ka be wa ipinela disente o etse disentenyana ka gore wena hantle wa itse keng o nno shebelle Pocket Broker hobane ha re tsebe di like tsa rona if o batla o iketsetsa disentenyana o batla o try like yao sheba ntwa Pocket Broker batho ba holo today ke ngolo skin tate Vincent ke kile ka tla mo before ko mmeng wa bana ba hae a ntjotsa ga sa king Lady Blue ke ile ka gawana le mama ka msia ha bohloko ke kopa tlo nchekela yena ke re la bona situation ya condition ya tate Vincent jwa so ne re ka se dumelo re nne re tle le yena re musudise re nne re tseng re monahanetse be a re jwetsa address re fa address ra tla lena mo pele ra tlo sheba motho moholo o teng na ga thola mme vele be re mo botsa go to ba freening ska mama ntwe di tsore ke tla today party mama ha tse bo today ke tota le ntate Vincent motho moholo le kae ke re teng kae nami ngiyaphila umuntu omdala bekusacela nje inkosi yami utshela amaviyo street journal ukuthi wena kahle kahle ufuna ukuthi sikunede ngani wayisila yazi ngingaba nenkinga actually ke ngathola imali yomsebenzi so I misused it to that extent ukuthi umuntu wami engasamnakekeli nokumnakekela even nabantwana then nga-end up ngibhizi namanye ama-girlfriends till ngize ngithola i-accident so njengoba ngithola i-accident ngihambile ebantwini ngahamba ebaprofethini to find out ukuthi yini cost yayo yonke lento le to find out ukuthi most abantu engibahambayo bangitshela ukuthi inhliziyo yomfazi wami nabantwana bami. Oh so kusho uthola accident bohamba nobani mawuthola accident ngine girlfriend futhi lapho ushiye usis Vivian yes bengimshiye endlini so umuntu omdala into ngifuna ukuyi-understand and ngifuna ukuthi ube realistic nami ube true ukhuluma iqiniso kuze ufike lana ufikiswa ukuthi kahle kahle so ulimele and so uyabona ukuthi ungalimala futhi okufikiswa ukuthi wena so ulenile uyibonile impilo ngendlela different and you learned and so manje so ufuna ukulungisa impilo yakho and then we impact kahle. Yes, actually, it's what I want to do. Ufuna ukwenzani? Ngibonile izinto eziningi engizenzile ukuthi azimbuyiselanga fokol. So that's why now I'm trying ukuthi ngibuyise ifamily yami back in order ukuthi ngisurvive futhi because of le ndlela engiphila ngiyayibona ukuthi ngeke ngenze ingise ndawo. So wena umuntu omdala ngiunderstand ukuthi usho kanjalo yabona ukuthi ngeke zokubuyisa ndawo. Ngoba lento le uyenzile ibhlungu kakhulu uzewathi bothola imali zemsebenzi washiya usisi wayothola ama accident nana usisi makangathi akakuxolele ngoba yi situation linked too much. Uzoyenza njani? I hope ukuthi nje uzongixolela but if angenalo wena if angenalo uxolo for mina I will regret. Nina abantwana abangaki? Sinabantwana abayi-2. Wabayi-2. Yes. Yini nani? Mfana nentombazana.
usakhumbula nje usabazi ukuthi abobani mhlawumbe angasho ngizobe ngikhuluma amanga ngabashiya bebancane abantwana bami so how siya bana ba no sabathi mabitso ngoma eshike walebetsa ke batluwa amagama mothomola batho ba hulu situation ke hewe obane ke tabese e bohloko ene re ke fe my brother chance a le khona o iponela ka mohara lo dula ka mohara pele ke ba motelele e re tsamele my brother re kene mono bane ke ile ka tla before le Gucci then re tsamaye batho ba hulu kopa le tsamaile rona he ha re tsamaye mothomola ya mothomola wa itse kana kongwe hona le dintho tse di etsang yes ya re di etse ka baka lo re maybe mohlomong tšhelete se ile teng kapa mohlomong ene o thola ntho tse di retsa re etse ntho tse mpe ntho tse bad mo life obane ke bophelo ka sala bona lo re etse ntho tse sing sharp maphelong ga bona a go tšhatši mara ntho e ntseng ile ba bohloko but then re mo tshwarelo ke ntho e kgolo life o ka tsama pele motho mo la ya o tla gisa a ona ntho mara last time ke kana mo le coach ba ka bona ntho so mucho molo ele que tiene añan Coco Coco come in mucho molo le gai le tanki aus Vivian le senza ripetile mucho molo so ntone nkiri ke itletse ngilethela angimfuni ukumbona lo baba lo angimfuni ufunani kwami Ushenge wala abantwana labo uthi bakhuliswa wena ubalekile ungihlanyisa Vincent ungihlanyisa emampeleng my sister okay kopa ngithongela mutho ayikho nje sekhuluma mntana lo baba lo wangishengisa semncane sathe bancane ningamapha Angimazi Mama wait. Uyakuhlanyisa wena. Wait. Ayikho nto esikhuluma mina na. Yeah, say understand. Mutomulu wait. Okay, Mutomulu wait. Sis Vivian. Ngicela ukwenza so. Uyakuhlanyisa lo sisi bhuti. Uyamhlanyisa wena. Ukushela labantwana laba sithi bancane. Ungilalisa phansi ungena nabanye abafazi. Ungilalisa phansi mina. Abantwana abangena next ungilalisa phansi abanye abafazi. Ngokuthi uthi mina ngikuqolela. Ngeke. Oh my sister. Wait. I understand. Ngiyacela tu njengomama abantwana bami tu. Ngicela silungise izinto. Okay, my sister. Ayikho. Awusaka kupakubwe aski sinyazi the last time angizala azange ngakutshela ukuthi ngiza no booty just that yabona icondition yakhe njani ayikho ukubasho okay muthi kuba mamela bengifuna ukubasho ukuthi nikhona lana ni so njengoba ngifikile okay lalela ngizokutshela ubani kamera wena mama hayi ufuna ukushaywa lo baba lo ufuna ukushaywa wena malambu kimi azilabantwana usehlise embhedeni uzala abafazi bakho silale phansi wena uyenze my sister ngicela ukulalela ke ngoba siloko ngifikile ngaso ubaba bekenzani asehlise bekanje ukuthi akuyehlise embhedeni aze nabafazi bakhe athi mina ngilale phansi nabantwana so wena bonela nabantwana phansi ubaba abe busy nabafazi embhedeni nabafazi bakho uthi mina balalana my brother Mutomulu nwetsa sexy dimabete my sister lekofatsi akiditsebe nnaze nele mistake mfethu neli abantwana basesebancane basese baba bona yonkinto ukuthi kuba uyenzani usiyahlisa phezulu kombhedo wabona wena ufuna ngicela uxole my sis please kuze wena nobaba nihlukene kuze kwenzakalani kahle ubaba wathola imali maqeda ukuthola imali waqala ukuchange sengathi nabanye abafazi angidlalisa phansi ngoba yena sekanemali mina anginayo imali okay ngicela ukwenza so umuntu omdala before sizoyi-introduce lento yonke ngoba abantwana bakho bamangele uyabona umfana wayipuzwa kubani nontombazana bamangele I don't know naye eriketse soko wena ke butse pele ngikuphosa mayisisi ukuthi why wena kahle silana kwenzakalene ngawe because of I think hayi sebaquthile socabanga mina adasobe ngeke ngoba sebazile la uphuma khona bakhathi ngazocabanga mina ngeke okay nabo eyenze iphele dala sis wait ufuna ungakhala ayikho nawe sizoyenza ntate usikala I know this situation yazi ukuthi my sis ngicela simlalela ukuthi yena uthi kwenzakalani please yazi kwenzakalani mfethu ngihambile abantu inyanga abaprofeti mfethu
ukuthi into zami zingalungi inqa yenhliziyo yakho nabantwana bami please do ngicela ukuthi nitholeni ukungixolela enhlizweni zenu ngicela utshele uma isisi ukuthi kuze ugcine uphuma inyawo baba kwenzakaleni Thama sikwazi nokukwazi thina bathi ubaba maka mina nikwazi Thama sorry ngimdala ngimngaka ngina 19 maka Thama ngibucazi sorry boys ngiyazi ukuthi bengekho empilweni bengekho Yena umfana wami ayikho into sozokhuluma nawe ayikho namhlanje ke la Thama ngifuna ukurebonda nani to please ngiyazi ukuthi ngimosha isikhathi eside isikhathi eside okay bokuphi sitela bokuphi Thama bokuphi la uqala sakhuleni ngikuyini namhlanje sobe ngeke okay mama sicela ukuze umntana kuthi kwenzakalani namhlanje ngikanje ngidlala amadayisi Thama ngenxa yakho ngenza izinto ezimbi ngaphandle ngenxa yakho ngabathi mokhona ngiyazi ukuthi angikwenzelanga uqethe uzothi umntana ngubabami please ngicela ukuthi ngilungise mina nangu umuntu emazi umama wena ngikwazi wena bonyakhe empilweni yakho hamba kulabafazi bokubo ulalana nabo phambi kwami hamba kubo bakhuthe futhi umncane mshaka akakwazi nokukwazi umangene ukuthi ukwazi angibazi vele mangele ngicela lokukho kusema abantwana bami abantwana vele into bazohlanganisa nabo ngeke even or uyakuphi bathini inhliziyo yami ngeke ibe right ngicela ukutshela something njengoba size no Good Vincent kanje ubaba wenu okay uyithoba nobani ngicela niyenze ukarabo noSiphiwe Karabo noSiphiwe ubaba wenu umtshelile wangibhalela wathi uthe makaqeda ukuthola imali nawe mayisisa ngayo uyazi athi ithe makaqeda ukuthola imali emsebenzini waqala wahlakanipha wathandana kwayezakala ukuthi ngaleyo process wagcina athola iaccident ngegirlfriend baba wenu so manje ngathi konila mistakes wakhe unenile ufuna ukuzobonda nani anisupport abe there for you yeah I understand asubaba mina subaba ngithama noba sasibonana esitradeni mina uhlelwazi mina nginababa so okamanje vele animxoleli hayi simxoleli akakhona into mekazenza mangizwela ngomama zikho sha umama uthi bekenzani baba athi mina nokufaka abafazi bakhe umama le lamsusa embhedeni thina singapha mesibancane asazi next asimazi nokuma so my sister the time ubaba sebenza bekanipha nje imali yokudla bowudla njengoba bekaloku asebenza kanje aletha ama girlfriend ukudla bowudla khona nabantwana enenza kubenzakalani wait nani Matsole thama girlfriend akube singasali lesa sikhathi akathola imali eningi baka right ukuthi uchangeiswe yini asazi lo baba lo asazi ufika namhlanje so Panashawe baba emampilini kiuthi ngicela nimeni kancane ntate ufuna ukuthini bangakusondeli ngizokhona ukuthi sibashiye even ungakhala ngicela nithole isikhala sokuthi nixoleleni enhlizweni zenu please ngiyazi ukuthi ngeke nisheshe uxole please thathani isikhathi senu nithole ukungixolela tu please tu ngizolungisa zonke imputha zami engizenzile kini bantwana bami nawe love please mina ungambizi ukuthi love angisulove wakho leso sikhathi ukugcina uphuma nabantu bakho ngokuyilanga mina nawe kuphela kwelove angisulove wakho mina yamina mina ngihlele nabantwana bami si fresh asina stress si fresh wena sozofuna ukuzosimoshela impilo khohlwa ukwazi nokukwazi ngeke umuntu azothi afika namhlanje uzothi time asuyithamala anyukwazi asikwazi lami man vele strange please negazi lami ngicela nixoleni tu hayi igazi abantwana bazi lapho angithi wabashosisa abancane mbowazi ukuthi unani mbowazi ukuthi uplanele ngoba seshayile life lengaphansi impilo yethi kanje namhlanje inqa yakho Thama inqa yakho ngiyabuya uyakuka right upho aphume la alosihlaza la akahambe samfuni akahambe komkhiphe Thama yakazosithethela abantu makamera ngoba ngithi uyusebenzisa amapaint siyakushaya baba hayi ngimkhiphe esakomkhiphe asikuqolenge akunaxolo next anyeke uhlala my sis Thama kophume Fanele simshaya
Wait. Yabona manje please sibhekwa abantu ngamakhamera kaphumile. Ayaphuma. My sister. Ungaphinda ubuyelane. Ungaphinda ubuyela. Ayika. Asafuni. Please. Buyela. Ungaphinda ubuye. Akabona Siphiwe nomama Vivian yo Nkosi yami. Hayi manje akabuyele lapho khona. Buyela. Umuntu lo izinto azenzile. Hayi. Zibukabi umuntu Hayi, ngicela sikhulume sekaphumile ngicela ukukhuluma nami ke. Ngicela ukwenzani kanje abantu abadala. Umuntu omdala ithi ngicela kuwe. Uyabona ukufika kwami lana bengingamini ukuthi ngihlose nthotsa khanya ne. Ngibatla ukubona wena sika ule motho wami. Nekusabathi ukuhlusetsa dinhlungu. Just that ukuthi umsebenzi wami lo ngikwenzayo ukuthi abantu bayenze. Umuntu omdala ubhuti njengoba asho ukuthi uthola ama accident nani sharp. Into ayishilo uthe kahle kahle ufuna ukubona abantwana bakhe and ufuna ukulungisa na abantwana ngiyababona. So mina into bengisho umuntu omdala ngoba lo futhi Ayakhohlwa she. azange support abana muthomoyo azange aba maintain awufuni ukuthi abe empilweni yalabantwana Ayifuni. I understand kodwa ke imali yokuthi ye maintenance ke yokuthi at least afake labantwana something awucabanga ukuthi uyadinga ukuthi uncedakale nabo Sebakhulile lapho. Sebakhulile. Angisafuni yabona even 1 rand yakho. ilento leyo yokuthi ubaba wakho angabi khona empilweni zakhe sister kanjani Ngenza izinto ezirong sister, mesengibamba nenkunzi sister. awufuni ukuthi sihambe counseling nyana nawe ngiyeza sisukuwe kulunge Maybe ngingaba sharp, maybe ngihambe counseling mara Wena? Allo baba lona. when face and no mama the time angekho Umama beyahleza khala. yeah Amfuna eduze kwakhe angekho yena. Manje sekayabuya manje asimfuni. animfuni Asimfuni. okay right ngicela ukwenzani kanje ke because of mama ku right okwamanje batho ba ululatse banka se first mama nna ke ba thusa fela of kana ka clarity nka se first le bana but for no ke kopa etsang so ka go wena ke a bona my brother nka wethile too much ke kopa uisa ku counseling please uzokhona ukuncedakala ukuthi lezi zinto lezi ube sharp uzokhona ukuthi nawe uhile because of undlule into uqina uyasho ukuthi ugcine sowenza into wrong because of situation Mama wena phakathi ngapha bakalokhuza kimi uzongilwisa ngapha. Yena ubaba umntwana ahamba yenza into zakhe. Ayeke. Ukuthi umuntu kupokuza something njengoba ubaba ku email yashila ukuthi labantwana ngeculture bo bayenzelwa amasiko azwenzwa njani kubo ngoba ngiyazi ukuthi abantwana amasiko Angifuni isiko lakhe. Angifuni into ezongihlanganisa nalo baba lo. Even a day, single day. Laba baba so mangenzakala ukuthi lona njengoba hlupha kanje uhlupha amadlozi and bathi thonse ayethe 20 jwa uhlwesa jwa because vangithi amasiko sometimes abo baba in izinto ezinjalo bahlokeya maphilo ngakona for ntotse jalo not ukuthi nje siyabaletha ngoba siyabafuna siyabaletha ngoba ezinye izinto siyazidinga kubo kuyabona masiko bangayenza amasiko babenzele mara ngisamfuni aphinda abuye la. okay ngicela ukwenza Angisamfuni. ngicela ukwenza Gucci kai Gucci ke kopa umphefoni ukinkeli number tsa my sister a tlo khona ubua le family ya bontate because ku email ubuyile ka ntho tsa bo masiko and stuff and another thing ufuna ukuthi sincede abantwana ne siswami for example amasiko nokuthi ba maintainwe ukuthi niyafuna ukubona babe nanifuni ku right kuya ngokuthi nifile kanjani but mele at least nani especially wena oseme counseling ba ucancele na at like nonke ni family counseling ngoba wena wabona indoda yakho iyenza nama sex ibhekile so ntsho ika udamage yakhe lo ka uyosela ure nini usikafila important ule motho wami usikaba le self esteem ukuthi namanye amadoda ngisawafuni ngalo baba lo uyayidinga icounseling uzokhona ukuba right uyadeserve ukuthanda uyadeserve ukuthi ube nendoda uyadeserve ukuthi jabule nabantwana bakho same but amasiko kumele bayenzelwe lo maintain usasirasela futhi hamba abantu basibhekile msho ngaphandle wena ubhizi la sibhekisisa ngamakhamera uyasihlaza baba siyithama lethu bakuphi kanti labanye abafazi molibelala nabo udlala ngomama udlale ngomama uzobuya la hayi cala hambe nalo baba lo ethama qoha mana kaphume egedini lami sorry uphume egedini lami phuma egedini lami ngoba ngizoza ngiphume la phuma egedini lami phuma ngisafuna ukubona emehlweni wami okay sihamba umuntu omdala siza ngizopha lama number lawo ifamily yabo batokhona ukucabana amaseko sikhulume nalento ye maintenance mele ubaba at least abantwana ba maintainiwe okay ngeke uzube uyiwani uyasebenza
Yeah, ngiyasebenza. Oh, uyasebenza. But ne-maintenance uyayidinga phezu kwalokho. Angithi ubaba uyakhona. Mele at least naye kuphe ubuncane nyana ukuthi abantwana bahle. Abantwana bakhe niyavuma nifuna something. Mele at least bantwana. Nisafuna something kuya. Hayi ukuthi niyayidinga kulalelana. Hayi ukuthi lalela. Phoza lalelana. Sizonibala ngasase bancane. Manje uzoba attention. Hayi ukuthi le mali lena eyahakhe imali yenu umzali wenu unilethe emhlabeni. Umzali makakulethe emhlabeni ukulethela ukuthi azokusupport. Akusukuthi unenzele ifavor. Le mali le ayikhipha akusimali efavor, imali yokuthi kumele vele ayikhiphe ngoba wanenza waletha kulo mhlaba. Imali ngafuni yena bafanele ngithathe bancane alokho ajola ayenzana abafazi bakhe bafanele uyenza basese bancane manje uzothethiswa yini ukuthi fanele asemanje uthethiswa yini mami ushap kinkile di number tsa go tla bua hantle ke bue le ntabele like family counseling ake tlo khona go cancela after montsho tsa masiko itha bantwana bakho ba ngayenzelwa masiko sizongena si street journal ne family kabo babu Vincent. Okay. Ya sikuncede lapho nalapho siuza ukuthi kwenza. Uyabuya futhi egate. Kanti ufunani kithi? Phuma egate. Thina sakufuna phuma chief egate. Hamba. Siyaphuma. Hamba. Yeah. Yo. Hayi iqolo lakho asilifuni. Hayi iqolo lakho. Salibonga uqolo lakho Thama. Thina asidingi shem. Ayi. Hey batho ba ulula bona situation e bima jwang. Hey motho mo lui kutlwa jwang. Mara le nna ke ba blame ka go ba so ba be so o ile a ntse golo ene e bad mo bophilong ba bona. Has so disappointed. Ntate wa lla batho ba baholo. Yazi ukuthi angiyenzanga into right empilweni yabantwana ba. But manje ngifuna ukuthi ngizame ukuthi ngilungise yonke. Ntate wa lla. Bafuna nokuthi ba understand inkinga enginayo. So angazi ukuthi ngizobona ngiyenze kanjani. But uzobanika isikhathi maybe down the line bazothola ukumxolela yazi. It hurts kubona ulahla abantwana bakho. Ngizobanika isikhathi. I hope ukuthi kuzofika ilanga la bethola ukuxola khona. Makathama wayengenza into engayitha. Ebengasiyenza. Umhlaba. Into zomhlaba. Into yenzile ayikho right Thama. I know very well. Wangishiya ngisasemncane Thama. Cabanga uyayazi lento le. Uyayazi le pain le ukukhuluma nababa Makathama. So namhlanje ngiyabhayiziseka ngazi uthola ukuthi ngibhayiziswa ngabathi mokhona empilweni yami ngabazenzeki lento lezi. Ngiyaqolisa boys. That's why ngifuna ukuthi ngibuye ngilungise izinto ezirong engizenzile. I hope ukuthi uzokuthola uphumule enhlizweni yakho wazi ukungixolela sibuye si rebond futhi mfethu please. I mean mina ngihambeni la mina ngingabantu babanizwisisi abahambe akunale mistake uyenze ngixhoso uyazi ukuthi usisi loyana ubhari akho bhari bakhulile nawe bakhulile so bafuna manje sewulate isikhathi sihambile isikhathi ngathi ngaku My sis. ngathi ngakushaya My sis wait. ungivuselisa iphende sihambe kudala khona uzobuya manje abantu asebakhulile bebangaka akho wrong uyenza uyazi lento le asakufuni la ubugcinile namhlanje abantwana bamanje bazohlala sebacabanga nawe baba ngakwazi nokukwazi lo muntu lo isikhathi sakho udlela isikhathi udlela ngesikhathi Thama. Umuntu omdala yabona le situation yona ibhlungu. Yabona ile nto engihlezi ngisho wena umuntu omdala. Nginokuthi most of the time wena bhuti wami baba wami nokusho ukuthi yabona empilweni ilife ingenye indlela. Ilife yazi njani bhuti wami and sometimes empilweni sinokuthi imali ibe khona and imali mayifika sikhohlwa abantu esisuka nabo which is sometimes empilweni sikhohlwa ukuthi khona into ebizwa ngekhaya khona into ebizwa ka ditla morao wabona yeah ha ke re ditla morao ke bua ka Sesotho meaning ntwe motho mole enkhuluma ngayo ukuthi sometimes empilweni sinokujikela abantu esiphuma kude nabo wani and uthola gore batho ba o hare ba jikela so it was the minute utswa ko mothong o kile nga o thusa wa go ya ko pele o hlailwe ke dibadi
You know why? Not because of bekufanele. Sometimes uNkulunkulu unokuletha abantu empilweni zethu. uNkulunkulu ukupha ipartner sometimes empilweni not because of niyathandana. uNkulunkulu sometimes unokupha ipartner athi yabona lo mfazi lona lo ndoda le izothi mabahlangene bayenze something empilweni baze bayophumelela. So thina ngenxa zezinto zomhlaba sinokujikela labo bantu. Ithi mawuthi move on empilweni amabhathi akulandela. Because of why uNkulunkulu usuka angakubekelanga labo bantu labo bathola phambili kodwa usuka kubekele lo omshiye emuva because the time usanaye bo right sharp yathi wena asensani unale osolomu wathola accident umulebethi inalien thousanyolo salwena ake but ngithoki batla ngokunkethisa yona nokubithwala siziqolele wena cala kwamanje so that now uzokhona ukuthi mona abantwana bakho ubathande and uyabona mawukhala so umuntu omdala akusho ukuthi weak kuyabonisa ukuthi ukhulile and nengcondo yakho seyicabanga better. You understand? Ntho uyetseng wrong but nna ke Lady Blue ntho ke itshonko wena no ke kopa fe bana ba onako. Efa bana ba onako. O bapetse ka bona nako. Ba ihudisa ba kopana le dintho. So no se ba hudile. Ke kopa ba fe nako ene le wena ha o tsamaya mosque ikwatela. Be proud of yourself because of what's why ke jalo motho mo abantu besilisa abaningi abanye ezisikhuluma lento lena wena uyihlesimo abasayiboni abafili ukuthi ukukhulisa ingane zabo iachievement so wena njengoba uze nami kanje kuyabonisa ukuthi ukhulile and by ukuthi wena wenze kanje uNkulunkulu uzokubless into uzokutshela yona asibaphe isikhathi bambi counseling nami ukuthi bakuxolela after 5 years bakuxolela after 10 years leyo ayijiki and ayijiki lento ukuthi wena usasobaba but ngicela ungasaphinde imistake kanje uyenza empilweni yakho hope lona batho ba holo le shebile ore kana kwengwe hona le ntshebitswang ka bophelo kana kwengwe o tlo thola chelete o siye batho ba neng gale ba o thusa mo bophelong batho ba o thusa batho ba thuse ba nyulose le wena batho ba be there for wena lifeng ere ha o qala wena o etsa chelete o ba rich e bo le bala mo tswang let me tell you something ka bophelo ntate mdimo wa bona thong lengwe e bad o yetsang ko bathong o ba siya o ba jikela ha sona le di chelete o etsa eng ntate mdimo wa bona so that's why ba ntshong le engwe ha o na le chelete o skebe wa lebala mo morao mo tswang ko teng because of why chelete re thotse mo lefatsheng e bile o tlo isia mo lefatsheng so wena if o le motho le fatse o phela wa ba le mentality o ba ngwa tsaking se ke na le chelete ke batla o tshikela batho ba gale ba nthusa ke thusa ke nyolosa le bona e ra re sna next re ja papa ka nkomasi ba ne ba ija lenna e ra se o qala o ja di KFC so o gona o afforda o sie batho ba ke batla go ko wena sentsane o le mogao ka bophelo ha ke re lokiseng dipelo tsa rona chelete se ka re change e re wena the minute o thola chelete e o itshwe so ngwa tsaking chelete e re thotse mo lefatsheng ene chelete ke pampiri ya go tle be fela ha re rateng batho ba re phelang le bona re phedisane le batho ba re phedisanang le bona ene re se ke be ga tlwello re chelete e re change maphelong ke le rata ka fela batho ba holo le wena ifumo situation ngeso o ska le bala o itse ke o emailele ko streetjournal58@gmail.com Lady Blue wa le rata le wena ha bo mathateng a so motho mo lo wila ba Springbok wa sia bana ba wa tsamaya wa febesela wa semale basadi o ska le bala go Lady Blue teng le ska le bala go follow ko Instagram TikTok ke Lady Blue 080 #yesbaby motho mo le following hape mo le ko Facebook ke Lady Blue yesbaby ke le shweditse ka promotion ya Pocket Poker ke le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby Gucci a ke se bukata le motho mo lo ya re tsamaye thank you